Došao moj današnji video. Danas idemo malo da lutamo po Istanbulu. Idem da vam pokažem kako se koristi otprilike javni prijevoz u Istanbulu, koje su pogodnosti tog javnog prijevoza. Idemo na azijsku stranu, idemo do Taksima, to jest u novi dio, već smo bili, ali eto, onako malo da tamo prošetamo, jednostavno da prolutamo po Istanbulu. Nije baš neko vrijeme, ali nadam se da neće toliko padati. Imam nazad Batmanov kišobran, tako da zapute se sa mnom. Uglavnom, da bi putovali javnim prijevozom u Istanbulu, treba vam ovakva kartica. Postoje kartice koje se koriste samo za jedan ulaz i onda je bacate, međutim ova vam se najviše isplati. Nju ćete uzeti tako što ćete otići na kiosk, reći im Istanbul kart i oni će vam odmah dati ovako nešto. Trenutno košta 60 lira, međutim to se mijenja i ne mora znači da će koštati kad vi budete ovdje. Ova kartica se nadopunjava tako što na nju nadopunite nešto para, slično kao i SIM kartica, odnosno kredit kod nas u Bosni. Tako da imate aparate koji će vam pokazati gdje ćete dopuniti ovu karticu. Pri samoj kupovini kartice vam je najbolja opcija da odmah dopunite koliko mislite da će vam otprilike trebati. Svako putovanje nekim od prijevoza košta oko 1 marke ili pola eura, 50 centi, tako da računajte da je nekih 10 lira jedno putovanje. Idemo da vam pokažem kako ćete proći ček i kako ulazite zapravo na ove stanice za tramvaj. Otprilike ovo što vidite je stanica na koju ćete ući da uđete na tramvaj. Tramvaji su uglavnom idu u svim smjerovima, imate i svugdje po Istanbulu, a ovaj od Lalajija prema Fatihu je najbitniji. Ovako prislonite karticu, ona očita i vi samo prođete. To je to, nema tu nikakve pameti. Dođete na ovo stajalište i čekate tramvaj da dođe odozgo koji upravo dolazi. Pošto ćete većina vjerovatno biti ovdje na Lalajiju, sjedate na tramvaj koji ide u ovom smjeru, ja sam tako zapamtio, i tu ćete završiti na Fatihu i kod Aja Sofije. Znači ovo vam je jedna stanica na Lalajiju, ovaj tramvaj koji se snimao malo prije je prošao, tako da čekamo drugi jer je ogromna gužva. Ova vam je jedna stanica na Lalajiju i odavde idete prema Fatihu i prema Aja Sofiji. Što će vjerovatno biti vaš glavna staza kojom ćete hodati, a poslije nje idete prema Eminovu. Od Eminova možete na Galatu i prema Taksimu, a odatle također možete i prema Ejupu, brodom i prema Uskudaru i prema Uskudaru možete isto tako brodom. Tako da gledajte Eminovu kao stanica za obilazak ostatka Istanbula, odnosno za obilazak tih nekih drugih dijelova i za stanicu prema azijskoj strani. Sad ćemo pokušati ući u ovaj tramvaj, ali i ovdje sumnjam da ćemo imati neke sreće. Možda. I'm sorry. Ako izlazite na Sultan Ahmetu, odnosno kod Aja Sofije, kod Sultan Ahmetove džamije, izaćete otprilike ovdje, vidite tamo i Sultan Ahmetovu džamiju, vidite dole i vidite dosta stvari. Uglavnom, ako budete izlazili, izaćete tu na ovom izlazu. Uglavnom, ovi tramvaji su dobro sređeni i sve
u vrlo dobrom stanju, otprilike vrlo lako možete skontati gdje je šta i kako doći dokle. Uglavnom, sad ste izašli na Eminovu. Evo vidite, tu je stanica. Piše Eminovu. To vam može biti kao glavna odrednica za dalje putovanje. Kad pređete, kao ćete da izađete sa stanice, samo prođete kroz ovo gdje ste ušli i to je to. Eminova može biti glavna odrednica za sljedeće putovanje, jer se odavde može otići do azijske strane gdje ćemo mi sad. Idemo tamo malo otići, možda nešto pojesti i vratiti se nazad, jer i nemam baš nekog plana, volio bi danas stići na Taksim, ali da vam pokažem. Uglavnom, ovdje možete doći do azijske strane, možete doći do Uskudara gdje ćemo mi sad, a ako pređete Galata most, onaj tamo, i dođete na onu tamo stanicu skroz u daljini, odnosno na stanicu odmah desno poslije Galata mosta, tu ćete odatle možete svakih sat vremena doći na Eyüp. Karta vam ispadne otprilike marka, znači ništa nije skupo, a vozite se Zlatnim rogom pa oko sat vremena, možda 45 minuta, što je prelijepo. Vidite Hagia Sofiju, vidite Sulejmaniju, vidite Topkapi palaču, vidite sve sa te neke drugačije malo strane. Ja idem da pređem ovdje jer ne mogu što čekati zeleno. A mi ćemo sad na Uskudar. Evo, ima jedan brod u 11:25, pokušat ćemo sa njim. Da vam pokažem odavde jer se daleko bolje vidi. Kad pređete Galata most, eno ga tamo. Eno tamo imate stanicu brodom gdje možete otići cijelom dužinom Zlatnog roga, gdje je Eyüp zadnja stanica. Znači čekate do zadnje stanice, tu izađete i doćete na Eyüpovu džamiju i doćete na Pier Loti. Sad idemo mi na Uskudar, idemo u Aziju i da napokon na mom kanalu dođemo do Azije, da ne budemo samo u Europi. Evo ga, prešli smo i idemo u Uskudar. Ovako vam se izgledaju te brodske stanice. Uglavnom to je sve jako lijepo uređeno i naravno Mustafa Kemal Atatürk kao otac turske nacije je tu. Sad idem, ja prvi puta idem preko Bosfora i idem u Aziju. Ovako u ćoškovima imate ove planove vožnje koje možete uzeti sebi. Naravno, pritom morate znati turski, makar ga onako malo nagađati da bi shvatili šta piše, jer je teško skontat. Ja sam ovo otprilike sve skontao, tako da za ove stvari i za ove sve rasporede vam treba turski jako slabo sprovedeni na engleski jezik, a da ne pričamo o ostalim jezicima. Uglavnom, na brod izlazite kroz ova vrata. Tamo juče kad sam išao prema Eyüpu, izašao bi čovjek i vikao bi Eyüp i mi bi svi tamo krenuli, sad ne znamo će to i ovdje desiti, ali mislim da će. Evo sad ulazimo na brod, sačekat ćemo sve ove ljude da prođu, da ćemo mi svakako zadnji ući. Uglavnom, evo vidite brod, to je veliki brod. Tamo na Eyüp voze manji brodovi, dok je ovdje veliki brod jer ipak plovi preko Bosfora. Pokušat ćemo izaći na palubu da bi što ljepše kadrove snimili. Evo, ovamo je Bosfor, a mi prelazimo brodom prvi puta na ovom kanalu iz Europe u Aziju. Trebamo gore na palubu, ali nećemo odmah, idem vidjeti da li ima gdje voda da se kupi.
Penjemo se gore. Što gore ima. A sada brod neće krenuti da upadnem sa stepeništa. Ovo tu neke klupe. Dakle bi trebalo sve da se vidi. Evo vam Galata most, eno gore Galate. Međutim može se još gore popeti. Međutim, možete krstariti cijelim Bosforom za vrlo malo para. Možete otići sve do Hisari, mislim da se zove Hisari tvrđave, koja se nalazi skroz na kraju Bosfora, tako da brodom možete proći cijeli Bosfor. Što je onako dobra stvar, jer je krstarenjem Bosforom na neke druge načine možda malo skuplje, ne znam, nisam nikad išao. Ovdje možete proći, ne znam tačno, ali sumnjam da je od manje od 5 maraka da se vratite. Znači to su neke minimalne pare da idete javnim prijevozom, ali evo, ja sam kupio vodu za 3,5 lire, što ne znam da li je 20 feningi, 30 feningi, tako nešto. 35 feningi uglavnom. Idemo sad na azijsku stranu. Rekao sam, tamo se nećemo puno zadržati, što mi je malo i žao, ali tako je, moramo do taksima stići. Kratko sam u Istanbulu, samo 3 cijela dana, tako da, nažalost tako je, ništa, idemo do azijske strane. Sad pristajemo na Uskudar. Stigli smo u Aziju. Ovo su vam jedni od prvih koraka u Aziji, tako da prvi put u životu na azijskom kontinentu. Nije puno drugačije od Evrope. Mislim, još uvijek, vjerovatno kad bi se odvezli nekih, ne znam ja, 300-400 km odavde, bilo bi ogromna razlika. Kažu da je ova strana, odnosno azijska strana Istanbula, daleko jeftinija od one evropske, da ovdje živi puno manje ljudi i da se ovdje jednostavno puno ljepše živi nego na onoj tamo. S tim, koliko sam nas konto, da ovdje ima ipak manje posla, što jest malo loša stvar, a i to podupire činjenica da svaki dan, ako otprilike ovdje ima 3 miliona ljudi, da svaki dan na evropsku stranu prelazi oko 1,5 miliona ljudi, tako da već vidim da ovdje nema toliko gužve kao u Istanbulu, imaju čak i bicikla koja se mogu iznajmiti, ima jednostavno malo, evo sad, kad bi poredio, kad bi bez nekog preznanja, kad mi dali evropsku stranu i azijsku stranu, ja bi prije stavio ovu azijsku u Evropu nego evropsku u Aziju, ako me razumijete. Tako da nekako mi na to liči, ovo je dosta uređenije i dosta evropskije, dosta više liči na Evropu. Tamo ne znam koliko u pozadini vidite se nalazi metro koji prolazi ispod Bosfora i možete izaći, mislim da se izađe na Eminovu, mada nisam siguran. Volio bi otići i probati to, međutim vožnja vozom mi je previše vožnja brodom mi je previše privlačna i ogromne su gužve u tim tramvajima, tako da iskreno nemam baš neke namjere. Evo Simit, i mogu vam potvrditi da ova strana jeste jeftinija, jer Simit ovdje košta 7,5 lira, što je manje od marke,
I dok je tamo, mislim, oko 10, možda čak i 15 lira, što je već malo skuplje, odnosno jedva se nalazite kod Hagia Sofije, ali ovdje je lijepo. To mi se stvarno svidjelo, ovdje na Uskudaru je baš ovo, ajmate ovu šetnju, ovako, i da cijelo vrijeme sa strane vidite ove poznate građevine evropskog dijela Istanbula, što je stvarno lijepo. Možete šetati ovdje polako, bez nekog trećenja i jednostavno uživati u Istanbulu. Ovdje piše 1453. A to je godina kad je Mehmed Fatih osvojio Istanbul. Za 10 godina kasnije on će osvojiti Bosnu 1463. Ovdje imate godinu 1923. To je godina kad Mustafa Kemal Ataturk uspostavlja Tursku republiku i njega nazivaju ocem nacije, odnosno čovjek koji je vratio veliku slavu Turskoj. Nije to država koja je, neće to nikad biti više država kakva je nekad bila, prostirati se na 3 kontinenta, ali će biti sigurno jedna od jačih država na svijetu, jedna od moćnih država na svijetu. Na azijskoj strani čak imaju i ovu stazu za bicikle, što je po meni više evropski. Volim ove turske čajeve, ko što ste skontali iz prošlih videa o Turskoj koji su bili prije godinu, dvije. To je bilo to što se tiče Uskudara. Nadam se da vam se svidio ovaj dio Turske, koliko smo ga, iako smo ga malo prikazali. Ljepše, uređenije je, a ne može se reći ljepše, jednostavno manje svijeta, pa to nije toliko, nisu tolike gužve, nema toliko turista na jednom mjestu, malo opuštenije i više se ovdje možete onako sjesti, odmoriti, dok je tamo normalno više ljudi jer su ipak tamo glavne atrakcije. Sad se vraćamo na evropsku stranu, idemo na brod. Za povratak na evropsku stranu ćemo ponovno iskoristiti Istanbul kartu. Evo vidite, gore imate koliko sati polazi vaš brod, znači Karakoj, Eminov ide u 1 sat. Dođemo i to je to. Upravo ono o čemu sam vam pričao, daleko više ljudi ide prema evropskoj strani nego što je išlo prema azijskoj kad smo ulazili u Aziju, kad smo prelazili na ovu stranu. Kao što vidite i same grupe koja ide ispred mene. S ovim i napuštamo Aziju i vraćamo se na evropski kontinent. Vratili smo se uglavnom na evropski kontinent i ovo vam je ta stanica sa koje možete otići na Eyüp. Procedura otprilike ista, znači Istanbul kartu stavite na ono i prođete od. Sad idemo da vam pokažem kako nadopunite svoju Istanbul kartu i gdje se to zapravo nadopuni. Eminönü, Üsküdar seferimizi yapacak olan znači, ja imam još 39 lira na njoj i ako hoću da nadopunim, samo ću baciti ovdje pare i ona će se nadopuniti. I to je to u stvari. Kada se nadopuni vi skinete Istanbul kartu, ona će se odjaviti tu i to je to. To je fazon kako da je nadopunite. Mislim da ste shvatili, nije u stvari. Sad, postoji još jedna stvar. Vi na ovom mjestu možete i uzeti svoju Istanbul kartu, međutim to često nije moguće.
ako ste vidjeli možda sad kad sam snimao, iza mene su stali dvojica, oni dođu tu ujutru, izvuku sve Istanbul karte koje imaju i prodaju ih za puno više para. I onda to zna koštat dosta, tako sam ja kupio prošli puta svoju Istanbul kartu i malo se pazite oko toga, možete džaba dati pare, ovako vam je najbolje otići na jedan od ovakvih kioska, tu uzeti, nadopuniti odmah, čovjek vam aktivira i gotovo, nemate više problema. To je to, ljudi moji. Idemo dalje. Razmišljao sam da idemo na Taksim sad, međutim nećemo na Taksim, hajmo prvo do Galata Kule, malo gore da se popnem i da vidim i to, jer danas mi je slobodan dan, snimio sam sve to glavno što sam htio snimiti, pa malo da vas odvedem da lutamo po Istanbulu. Uvijek morate pogledati s obje strane kad prolazite. Evo nas na jednoj od tih stepenica koje vode na Galata Kulu. Ićemo gore, ovdje inače ljudi znaju svirati onako neke stvari, međutim kako danas cijeli dan kiša, hoće, neće, nema baš toliko svijeta na ulici. Idemo ovim uličicama do Galata Kule. To je Galata Kula. Ovo je jedna od monumentalnih stvari sa druge strane Zlatnog roga. Ulaz u nju, ne mogu sjetiti koliko je, ali znam da je poskup, otprilike mislim da je nešto slično koji oko Topkapi palaču, a možete samo vidjeti kolika je gužva ovdje. Tako da, ako hoćete da uđete ovdje, onda poranite, jer nećete drugačije moći. Mislim, uđete vi, ali treba čekati za ovaj svijet. Ja sam prošli puta bilo je ranije ujutru i tu smo bili, ali nije bio dug red, brzo smo ušli. Nije sad ni ovo dug red koliko zna biti skroz dole, i onda to bude malo naporno. Evo ga. To je to. Obišli smo sad oko Galata Kule, idemo prema tunelu, idemo prema Taksimu. Kiša pada, hoće, neće, ali ovo mi je zadnji dan i onako gledam da što više obiđem i da vidim neke stvari koje će mi biti zanimljive. I naravno, ako tražite ulicu gdje ćete se slikati s onim poznatim pogledom na Galata Kulu, to je ulica kad uđete, s ove strane izađete i to je ova dole ulica odakle se vidi Galata prelijepo i to su one Instagram slike. Sad ćemo i mi da napravimo jednu takvu sliku. Prelijepo se vidi Galata Kula iza mene. Moramo još niže. Još malo niže. Ovo je wide angle već. Otprilike ova će vam tu biti oznaka. Evo nas. To je to. Ovo je mjesto odakle se slikate za onu Instagram sliku ispred Galata Kule. Zapravo je već ispod Galata Kule. Jednu stvar koju morate znati je da sve ove atrakcije imaju dvije cijene. Jedna cijena je za nas, državljane drugih zemalja, a druga cijena je za državljane Turske, koja je naravno daleko manja. Na primjer, ulaz u Topkapi palaču je za državljane Turske 100 lira, koji je nekih 10 maraka, a za nas je nekih 60 maraka, što je puno više. Tako da znate to. Evo, ponovo, to je Istanbul karta.
izlazimo. Prilike iza mene, to je taj tunel, a mi sad izlazimo na Istiklal ulicu i idemo za Taksim. Vidite, to je taj moderni dio Istanbula i ovdje je sve daleko novije, ovdje je sve, ma još moderniji dijelova naravno, ima tam na azijskoj strani, ali ovo je nekako, ja bih rekao možda i neka ulica koja je onako baš u fullu što se kaže, koja ima posjećenost, koja ima te ekskluzivne, luksuzne radnje što nisam vidio u ostatku. Mada na Kapali čaršiji možete kupiti iste stvari kao ovdje za Skopja, ali kažem, nisu loše kopije, što je stvarno kopije nisu loše. Sa strana tamo imate neke pijace. Ova ulica je živa. Mislim da je čak življa i od onog što se nalazi ispred Aja Sofije. Ovdje ljudi kupuju, ovdje ljudi stvarno troše pare. Vidi se da su ovdje nekako više stranci i rijetko se čuje naš jezik. Dok se na Kapali čaršiji naravno čuje svugdje naš jezik. Ako je Sultan Fatihov trg bio centar carstva, onda je Taksim centar republike. Ovo je sve ovdje krcato Turcima, pravim Turcima, ne turistima ko tamo na Sultan Fatihovom trgu. Ovdje se nalazi centar i tu se nalazi i poslovne zgrade, tu se nalaze i veliki hoteli. Tako da, evo, došli smo na Taksim. Ovdje sam prošli puta završio svoje putovanje po Turskoj. Po Istanbulu, nisam putovao po Turskoj. A to ću raditi sada. Tako da, drago mi je što ste gledali ovaj video. Nadam se da će vam pogotovo poslužiti da se snađete u javnom prometu i da se snađete u javnom prijevozu u Turskoj, ovdje u Istanbulu. Znači, ova stvar vam je najbitnija, a to je Istanbul karta i to će vas odvesti po cijelom Istanbulu i nećete morati gledati toliko, a realno je jako jeftino. Evo tu ispred Ataturka, osnivača Republike Turske, i njihovog oca nacije se odjavljujemo, tako da vidimo se, čujemo se i ćao.